Ako ne stignete lajkovati ovaj video za 5 sekundi, sva čudovišta iz digitalnog cirkusa će vas zarobiti u virtualnom svijetu i tamo će vas ozlijediti. Idemo, 5, 4, 3, 2, 1. Gdje ste ljudi, evo nas u novom videu i danas kao što možete vidite po naslovu ovog videa. Ovo je digitalni cirkus i čuo sam da ima mračnu tajnu ako ga pogledate cijelog do kraja. Ljudi, dvije važne obavijesti. Prva je ta da izlaze nove zimske Cigvan Spooky dukse na cigvanshop.com 6.12. Jel tako? A druga važna vijest je da je moj brat otvorio kanal, zove se Mato, imate svi prvi link u opisu ovog videa, subscribeujte se na njegov kanal da dođe do tih 1000 subscribera. Jesi sretan zašto se otvorio? Naravno, sad ćemo snimat neke horror igrice i ti znaš. Sad će biti svakakve prezanimljive igrice, tako da posjetite njegov kanal, prvi link u opisu, subscribeujte se. Evo ga, krenuli smo, ulazimo u cirkus! Okej, kaže dobrodošli u nevjerovatni digitalni cirkus! Ovo je onaj zubati šef iz tog digitalnog cirkusa, kaže ja sam vođa. I kažemo oduzimamo oči i zaustavljam srce i um. Ljudi moji, ako nam zaustavi srce, ako dobijem srčani, ne volio. Ko je Bubble? Ovo je Kane, a ovaj šef se zove Kane, evo ga, tu je neki balončić. I kaže, nemojmo gubiti vrijeme, idemo na predstavu, da vidimo. Ginger, Zoblin, Ginger, i to su likovi iz digitalnog cirkusa. Ragata, Jax, evo ga zec, Jax. Ovdje je neki clown, pa videli smo sve likove upravo sada. Dan za danom letimo, ljudi, tu je sad ide neka pjesma uvodna. I jako je zanimljiva, ali vama se sviđa ova pjesma, napišite mi komentare, ocijenite u komentare. Ja ovo pomni! Ljudi, to je djevojka pomni! Čekaj, ona sad pokušava naći izlaz, ali ne stoji izlaz izgleda. Pala je neka cvijet na nju, dobro. Zabila se u Jacksa, Kingera i ovog Gingera. Pa si normalna, pomni, nemoj se zabijati u njih. Kaže, Kane, ali ovo je jedan od tvojih NPC-ova ili novi navijačica. Izgleda da oni ne znaju ko je ona. I sad je uprljala njihovu pjesmu, zeznala je njihovu pjesmu koju su pjevali. I šef od digitalnog cirkusa kaže da je novi čovjek pomni ušla unutra. Ona pokušava skinuti ova djevojka koja je zapravo zaglavila u ovom digitalnom cirkusu. Okej, ona ni ne zna kak je dospjela ovdje i šta da radi. Pokušava izvući oči, čovječe. Kaže, šta se događa? Stavila je neke čudne slušalice i zapela je tu. Kaže, ko ste vi ljudi? Zašto ne mogu skinuti? Ja sam ljudi pogodio ovo, znači doslovno vidite zapele u virtualnoj realnosti kad je obuha te slušalice. I ovo je objašnjava da su sve prošli. Ona je opsovala! Kaže, bolje da ne kažem što je rekla, zamučeno je. On je, kaže da ne smije imati takav jezik, ne smije psovati. To je mjesto u kojem možete uživati uzrasti, ljudi, ne bi rekao baš da, zamislite ste zarobljeni u digitalnom svijetu. I u svijet čuda, ljudi, lajkujte video ako ne bi volio da vas ovo čudovište iz digitalnog cirkusa navuče ovdje. Ona pokušava opsovati u ovom digitalnom svijetu, ali ne može zato što je zamučeno u toj igri digitalnoj gdje je zapala u digitalnom cirkusu. Ali nema šanse da će je dopustiti ovdje. Kaže, nemoj se ljubiti zbog toga. Šta kaže? Možeš! Jax je rekao da možeš! Ali ova zombie kaže ne može, kao ne daj, znači jedini Jax je želi pomoć. Pa zato kad sam ja njih prizivao u stvarnom životu kad je ušla u moju kuću, došao je Jax sa njom. Jax kaže da su zaglavljeni ovdje godinama i stari Kinger... Kinger voli nešto raditi kolekciju insekata, šta? Lud je, znači sad smo skotali da je Kinger lud. Ljudi, ali ovo zanimljivo, palite like ako želite još ovakvih videa. Okej, ali ne smijemo ovo gledati, ovo je jako opasno, možda se mi se pojave sad u stvarnom životu ovi iz digitalnog cirkusa čudovišta. Ovo je san! Okej, ona ne poludila doslovno, jadna ona, brate mili, ona misli da je ovo sve san. Ona misli da sanja ovo u krevetu, ali zapravo nije san, znači doslovno u virtualnom svijetu. Kaže, imamo novu avanturu za Novajliju. Jao, znači ona je Novajlija, kak se kaže, Novajlija? Ovo ko je ovdje? Izgleda da će pokazat kako izgleda da cirkus, joj čovječe, pa sad će pokazat. Šta, zatoču je? Zabavno je u digitalnom svijetu, evo ona je sad vjerojatno skotala da je ovo digitalni svijet, da je u virtualnoj igri. Aha, imaju boksere, vidi golf. Grounds, šta je to? Bazen ima, okej, njoj neće da sad ovo, ima besplatan bazen. Ima Luna Park. Okej, konzički švedski stol možeš derat koliko hoće. Kaže, je li sve ovo posebno? Kaže, naravno da ne, ovo je praznina. Ne idemo u prazno, molim. Čak ni ja ne znam što je vani, ljudi moji, on je doslovno programiran u ovome čudovište, zamisli da vas ovo napadne. Šta?
milion očiju će gledat. Doslovno kao da je zločest ovaj Kane, ovaj boss, šef od digitalnog svijeta. Aha, evo ga, tu je kao exit, znači izlaz. Klasika, očekivali smo, fuj brate, Milis povraćala se. Joj, pomni drag, fuj Bubble, Bubble služi kao usisavač za čišćenje. Zašto ne radiš ovo Bubble, da li si ti normalan? Kaže, je li to način za odlazak? Vidjela sam neki exit. Evo ovi kažu, Jaxi, ovi kaže da postoji način, već bi otišli. Da, pa tak i ja se slažem, znači ne možete povići odavde, osim ako vas ja ne prizovemo. Pa te ljudi da ponovo prizivamo cijeli ovog puta cirkus, znači samo smo prizivali pomni. I ona se pojavila u našoj kući, vidjeli ste sami. Znači, njezin um je prešao ovaj digitalni svijet. Joj, ovaj Kane je baš strašan, ovaj što ima zube, pogledajte ga, ovaj šef od cirkusa. Sad želi skretat sa teme, kaže da pričamo nešto drugo. Da imamo ime, znamo već ime, pomni. Čekaj, nije valjda zaboravila. Zaboravila svoje ime! Jo, pa ja ne mogu vjerovat. Niko se ne može svog imena sjetit. Čekaj, nemam kontrolu vaših... Čekaj, on ima kontrolu njihovih umova. Hajde, će se sjetit. Gle kako se zbunila čovječe. Joj, žao mi je. Ne brini ti svoju glavicu. Vaše ime može biti bilo koje. Znači ona je... Govorim prto imena. Pa čovječe reci ime neko. Kaže ne zanima me, samo odaberite. Evo odabrat će na ovoj mašini njezino ime da vidimo koje će ime biti. Okej, šta misliš? Kako je to ime? Kako je ovo ime čovječe ludi Kane-u, bossu? Pomni, evo ga! Naravno, složila se. Znači zove se Pomni, okej, dobro. Za našeg novog člana Pomnija, znači sad idu u novu avanturu, baš me zanima šta će ga laditi. Opasno služaš Bog, pati agonija, šta pričaš ti? Jo, ali napadan čovječe, baš je on agresivan nešto ovaj Kane, šef od digitalnog cirkusa. Znači doslovno svi vi koji se slažete da je Kane, ovaj boss šef iz digitalnog svijeta jako strašan i zao, šta mi se da li zao ono, znači meni se čini kao dobar lik, ali dalje mi je malo zao. Znači nešto sam lebeta, današnja avantura, da ima šta je današnja avantura, to me zanima najviše. Šta? Manjalo, Kiko ćeš, šta Kiko ćeš, ovdje? Znači ljudi, stvarno je zlikovac, definitivno zlikovac, zato ćemo ga prizivat uskoro. Snimat ćemo ga sa dronom u šumi sa svojim prijateljima, jedva čekam to, da će opaliti 5000 lajka ako želite. Ginkovi su malo nestašna stvorenja, šta? Okej, šta su glinkovi, brate mili, znači to su neke čudovišta, vidi ovo, izgleda ako mjesec, kupe ove sireve, i šta je ovo, stol, biće, kako su jaki zapravo, može pomakti stol, jaki od čovjeka. Kaže, zabavite se! Znači sad im je zadatak da hvataju te ginkove ili šta? Kaže ova, to je samo jedan od Kaneovih avantura. Šta će rad sad? Pa da ne polude i ovaj žao mi ih jer ljudi sad vidite koliko je to zapravo zeznuto za biti zaglavljeno u digitalnom cirkusu. Kane im stavlja te avanture male da ne polude zapravo, da rade nešto. Ali kako se, šta su ove male, znate pojedinačno ime ljudi od njih? Joj, šta kaže ovaj? Idu jest, oni jedu u ovom svijetu, znači sad smo dobili pitanje da oni moraju jest u ovom svijetu. Inače će umrijeti osobno. Ali ipak su u digitalnom svijetu, opet moraju jest. Ne probojna država od Kingera ovog. Kingeru, moj dragi, ovdje ti država tvoja. Ipak je on King, kralj, pa mora graditi tvrđave, znači utvrđenja. Kaže, pomni, lupeta nešto. Možda ćeš i ti poludjet. Znači, Kinger izgleda poludio. A ona i dalje traži izlaz, pokušava pronaći. Što je sa Zobleom? Ona želi pitat njega o tome, da izađe. Ona i dalje misli da je ovo san. Evo i ovaj to rekao, Jax isto se slaže sa mnom, znači rekao je da i on misli da je san. Što gleda? Znači Jax stvarno voli smijat drugim ljudima i vidi se ga ovaj pogodio. Poludije, znači Jax izgleda ima jako onaj neki, baš je ljud na stvari kad ga neko naživcira, baš on ima kratke fiti, živce male.
Ali se voli naslađivati tuđe nevolji, znači to sam skontao. Čim je vidio pomnik kako pati se unutra kad je došla. Ona su dva mentalno najnestabilnija, doslovno su oba dvoji ludi ko struja su oba dvoje. Brate mili, puknuli se ko kockice. Jedini koji su pametni su zasad pomni i ova dvojca. Kaže, komičarska maska je i dalje razbijena. Jaj, brate mili, vidi, poluđe. Ovo moći, samo što ne ispada ovo maska, suze idu iz maske. Oba dvojica su najsmiješniji likovi ovdje u ovom digitalnom cirkusu, moram potpisati vam to. A, ona sad njoj traži sobu. O, evo ga, već joj napravite soba. Kaže, još uvijek ne razumijem avanture. I ono ga, Jacksa soba, joj, zamisli da provalimo njegovu sobu. Ljudi, lajkujte video da mi probamo neka kuću u virtualnu realnost. Od ovoga u igricu, barem da razvalimo njihovu sobu, da vidimo kak im izgledaju sobe i da ih napadnemo. Ček, šta ona kaže? Da, zašto nisu pokušali da pomogu da pobjegne? Nedosljednim ciljem počet će vas pomalo... Da, znači, doslovno ne mogu se ni pitati zašto je došlo sve do toga. Oni su izgubili pola stvari. A i mene svoje točke pucaju samo dok nešto stvarno strašno. Čekaj, i ona je pala u depresiju, ljudi, poludla. Aha, ona ne želi se baviti oko tog danas. Znači, skroz su im izbrstana sjećanja, kao što sad vidim po ovome. I šta kaže Jax? I jao, pomni se uznemirila, ljudi, žao mi je, znači, gledaj oči. Skroz je zbunja, zamislite sad vi upadnete u virtualnu realnost, postanete kao pomni. A ko je ovaj? Kak se zove taj klaun neki? Kak se zove njegovo ime, ljudi, napišite mi, sad ćemo vjerojatno saznat. Da li je u sobi uopće? A, on je kao totalno poludio, dobro, sad sam skonto. I jao, Jax otvara vrata od najluđeg do sad čudovišta iz digitalnog svijeta, iz digitalnog cirkusa, ko će to biti? Izgleda mi ko neki klaun koji je prolupo. Hajde, otvori. Čekaj malo, nije vajda... A, zato ona ne želi otvoriti vrata. On je taj klaun je zaljubljen, izgleda ovu tu sa kosom ovom, ko što ima metl od kose. Otvorio i... Jao! Puko je totalno! Šta? Hrpa očiju na njemu! Kaže, tražio sam ovo. Na kafi. Pazio je na kafi, zatvore vrata! Poludio je totalno! Okej, ovo nije nikako dobro, gasi, zatvore vrata. Ostav ga unutra, jeste vidjeli koliko je puk ovaj? I jao, izlazi, pokušava izaći vani. Totalno je puko, više ni ne liči na sebe, ne izgleda klauna. Ja, okej, pomagaj, boss, šefe digitalnog svijeta, pomagaj. Ovo uopće nije klaun. Šta je ovo? Nisam da se zaljubio u nju, ali ona ga je odbila i zato je poludio i pretvorio se u ovo crno čudovište. On je nju prebio. Neće valjda ubiti ljudi. Ljudi moji, neće valjda prebiti. I ona počinje nestajat. Počela je bagovi. Pogledaj to, gliča kao u pravoj igrici. Kaže, šta kreće govoriti, razumijem ako ne želiš, ipak želiš. Ne može pomoć. Sad je njoj zaražena ruka, doslovno sad je postala digitalna ruka, neće valjda nestat. Mora bježat. Ne može pomoć, nije htjela da pomogne, zašto? Da je ostala je u loviju. Neće valjda uhvatiti ljudi, šta mislite da će pobjeći odavde? Izlazite, dolazi do sred cirkusa. Ovo je razvalio zid. Kako je jak, skoro je razvalio cijeli zid. Da mi vidimo da li će ona uspjeti pobjeći odavde. A, ona se sakrila ovdje, dobro je, nastavila loviti nekog drugoga. Joj, pomni, moraš biti tiha, joj, cijela ruka je ozlijeđena sad. Sad joj nestaje iz svijeta. Baš se pitam šta vam se desi ako cijeli nestanete u digitalnom svijetu. To me baš zanima, da li vas zanima, napišite mi u komentare. Da li ćete cijeli nestati ili da li ćete umrijeti? Šta ova dvojica gledaju? Kaže kao mrki nos, jedan zobovi komada, šta priča ovi? Ovi su pukli totalno, ljudi, da se slažete sa mnom, gledaju neku crnu rupu. Kaže, nismo dobri u ovome. Oni ne znaju šta se dešava. Ajde, Jax malo ih lupje po glavi da dobiju fjuge, da dobiju IQ-a malo u glavu. Šta? Prošli smo rupu i ovaj kaže cool. Stvarno su dosadni ova dvojica, ali zanimljivi su, smiješni su. Šta moće dati neku kuglu? Pogodio ga, namjerno je to napravio. Namjerno ih je htio baciti u rupu, ali gdje vodi ta rupa? Sad ćemo vidjeti, evo vodi na neki tobogan crveni. Gdje će sad otići? To su ovi... Kak se zovu to? Gingeri, kak se to zove ovi mali? Gangle. Gingeri gangle. Udario je, šutno je ovo. Gdje se sad nalaze, u nekoj pećini izgleda. Razvalio ovo tu, pa ipak su u digitalnom svijetu. Evo ga, Gingeri ganger. Šta je ovo? Sad sam tek skontao, nisam ga ni primijetio. Kaže, zbirka insekata, šta je ovo? Mislim da je gnjezdo. Joj, ljudi, oni su, doslovno se nalaze
U pećini insekata je, pomni i dalje oko hoda. Was your name, right? Znači skroz je... ova živa. Ova je živa, ali gledajte, kliča ovako ide sa strane, nema ništa od nje. Hey, look, Šta će biti sa nje da vidimo? I didn't mean Nisam to te be tija crying ostaviti, like a sad se that. ispričava. Just look at my hand. Kaže, pogledaj u moju ruku. Da, sad se objašnjava. Razumijemo te, pomni, znam da se htjela žrtvovat pomoću, ali... jedini način da se pronađe Kane, onaj šef. Znači on će jedini moći srediti, sad ljudi vidimo zapravo koliko je on opasno, zapravo Kane jedini može to riješiti čudovište. Where can I find him? To je problem, da, gdje će ga pronaći, gdje se on nalazi, ni ova ne zna isto. Ali je zagrčana, čujete? Stvarno me nervira njezin zvuk, ne mogu je više slušati, ali dobro, ajde, pokušat ćemo izdržati. Not that. Evo kaže, evo samo ostani tu i nemoj se pomicati. Kao da se može pomaknuti, brate mili, ona je zagrčana glava, hajde mrda se glava, čovječe, zbagane totalno. Ovaj se sad ispričava, prvi je dan i bila je ovako iskustvo loše. Dobro je, vidite da je dobra, želi se dobro ponašati prema pomni, ali ispalo je tako kad su otvorili ta vrata da to čudovište napadne. A htjela je da ima avanturu dobru neku, da im ne bude dosadno, tek je zarobljen na ovom svijetu prvom. Gdje je sad Kane? Da li će uspjeti ga pronaći? Evo sad kreće potraga ljudi za Kaneom. Da li će ga uspjeti pronaći tog šefa? A taj Kane sve vidi sa tim očima, zar ne? Ljudi, to se sjećate na početku, znači on ima hrpu očiju pored sebe i trebao bi sve vidjeti, zar ne? Udari ovo, brate mili, nema, jako je opasno otvarati sve ove prostorije u ovom digitalnom cirkusu jer... Šta, brate mili, u crnoj rupi neki, šta je ovo? Zabavni park! Neka glava se zabila u vrata, okej? Ovo je jako opasno otvarati ovakva vrata, možeš poginuti čovječe. Jedva čekam da ja odam u digitalni cirkus, zamislite brate mili u virtualnom, stvarno igramo to. Evo ga, primijetio je. Ali gledaj kako izgleda njemu to i perspektiva iz njegovih očiju kad vas gleda. Ali kako je tako brz? Evo ovdje je neki gligoninski lik, šta je ovo brate mili, neka, ne znam šta je ovo, lignja. Ne znam ni ja. Glowing kraljica, to glowing kraljica. Evo, Jax kaže si to ti, Jax isto pita pitanje koje, a ja sam isti ko Jax, brate mili, imam ista pitanja. Kaže da je odvratan, fuj, brate mili, ko ljegulja neka izgleda. Zecoid koji trči u ustima, šta? A ona je kao kraljica ovo tu kao, fuj, brate, gadi mi se, gledaj koliko je usta ima ovako, nešto priča, odvratno, gadi mi se, ta kraljica, ljegulja, fuj. Jax ne želi piše pomoć, kaže malo nepristojno. A, sad idu kameškare papir. Ko će da pomogne ovoj kraljici, šta već, ne znam ja. A njima treba pomoć, da. Evo ga, uzeo ih. Ode mu ruka, kako ja oglu, brate mili. Ostane bez ruku. Kaže, Kengeru ti, oni jedu njega. Šta, pojela ga je? Šta će se desiti sada? Ja ništa, ovo nije u redu. Ovdje i dalje lovi, znači pomni i dalje bježi od ovog čudovišta. Jel možete sakriti možda ovo gledalo nekako iluč kroz ovu dimenziju? Vidi ona sebe gleda, evo sad se prvi put vidjela. Prvi put se vidi ogledalo, ja ne mogu vjerovat. Vjerovatno se šokirala. Da, brate, mi je izgleda ko luda neka, ludi klaun, luda, dvorska luda. Ovi su tu. Sakri se iza, bravo, sakri se. Ovo je IQ 200 ljudi što se sakrili iza bačuje. Ali majmuna lovi ovoga, jadan majmun. Ode manki. Evo, zagričuje skroz. Sad je vidjela šta će se desiti da je uhvati to. Dobre, bježi pomni, ajmo. Begaj odatle. Ovo ga traži, kaže, bože, gdje je Kane? Exit! Izlaz, da li će uspjeti izaći iz izlaza? Ajmo pomni, vjerujem u tebe. Hajde, sam iziđi. A možda bude fake izlaz, možda joj se nešto desi. Šta je ovo, what? Ovo je neki fake izlaz, šta? Da li će uspjeti pobjeći odavde, da li će uspjeti izaći? Evo ga, otvara vrata. Hajde, pomni, možeš ti to. Ali ljudi, meni je malo skučeno ove prostorije, izgleda kao velika opasna zamka. Znači, da li se slažete sa mnom, lajkujte video sad ako se slažete. Hajde, pomni, možeš ti to. Gdje ona završila? Vrata su nestala. Ne, ovo nije dobro. Ovaj udara, neće valjda ostati zatvorena unutra. Neće valjda ostati unutra zarobljena. Šta kaže ovaj? Ne svačate da se sve mora biti mrko, šta? Ali gadan ovaj morate se složiti tako neka gubava lignja, doslovno otrovna. Objašnjava nešto, govori sad ima hrpu očiju. Evo Jax isto kaže ovaj glupo i čudno isto kao ja što se slažem sa njim.
I'm Šta not here for kaže? adventure or anything. I'm just here Nije to ovdje zbog avanture. A što? Ko je ovo očekivao? Odakle se pojavio ovaj crni probio kroz strop? Kaže ovaj hvala Bogu da si dobro, ovaj je lud, ovaj Kingers je blud, brate mili. A ovo je Zobli, kaže o čemu ti pričaš? I ja, ovaj ga udara, pogledaj to, šamara ga, zar je ovaj, nisam očekivao da je ovaj crni jači od ovoga, ali nije. Joj, kaže ovaj, ne brinite se ovaj Jax, njega boli briga za sve, on kao da je najjači lik ovdje ovaj Jax. Zeca sigurno je, meni je on jedan od najdražih likova ovdje u digitalnom cirkusu, napišite koji je vama najdraži lik, slobodno, i daću vam srce na komentare. A, pa laganin, ni stepenice gore i čaos. Evo gurno ga, jako je bezobrazan Jax prema njima. A zna da su oni malo prolupali unutra, ali opet Jax, to je baš loše ponašanje, iskreno. A, ti joj pomoć zapomni, ti joj pomoć pomni. A vidi ona je zarobljena ovdje, ja, vidi prolazi kroz exite. Pa ovo nema kraja. Ona doslovno, oni se pitaju sad gdje ona pomni, a ona je zarobljena ovdje. Čeko će biti sad ovdje exit još jedan, bit će, i jao, prolazi kroz milion exita. Joj, pomni, zapela si ovdje u milion exita, gle ovo. Ona je u labirintu zarobljen, znači doslovno nema izlaza iz ovoga. Osim ako ne pronađe neki tajni prolaz, jer ovi crvena vrata vode u propast, doslovno vode u beznad, nema izlaza. Joj, čovječe, ovo ne može gore od ovog. Da li će pronaći izlaz odavde? Evo, konačno ušla malo veću prostoriju. Da li ovdje ima neki izlaz? Šta? Kakav je ovo kompjuter? Nešto je čudo vezi kompjutera. Izgleda ludi! Pomni ludi ljudi, počela je ludit. Počela je ludit, joj, pa zamislite da vi uđete u digitalni svijet, sa naočalom igrali ste igricu i izgubite se ovako zauvijek. I ne možete pobjeći. Joj, ona je gotova, ne može ona pobjeći odavde. Ajde, ovo je zadnja prilika, otvori, molim te. Šta će se desiti? Što je nestala je u digitalnu dimenziju? Ona je u svemiru digitalnom. Možda izađe zapravo iz ovoga, šta mislite, a? Ona je zauvijek zapela ovdje, ali izgleda je u digitalnom svemiru. Joj, pa vjerojatno sad putuje kroz vrijeme, ne znam ni ona gdje je više, sad će samo poluto ovako. Ona u nevjerici, doslovno, ne znam, vidi, tresaju se oči. A ovaj Kane, ovaj boss digitalnog cirkusa, on jede fino ždere sa Bubblom. I ovaj Bubble jede znači jede najgore moguće stvari, po podu, blato, sve jede čovjek. On je ko usisavač čisti. I on kao u restoranu nešto će jesti. Kane je skonto da je neko ošao u prazninu, u svemir. Znači otišao je neko u void u svemir, evo to je pomni. Spašavaju, bro. Evo ga, spasio je. Ona je već izbezumljena. Evo ga, vratila se. Pa kako on nije skonto što se dešavalo, zar on nema oči ljudi da vidi sve. Evo sad će oni njemu reći šta se desilo. Oni su pomoćnici za Kane-a. Kaže, zašto mi niko nije rekao, frajer, jao, ovako isplazio jezik ko neki debil. I ideš u podrum, evo vraća ga nazad u podrum, znači. Joj, ovaj može kontrolirat sve, ovaj Kane. Kako ga je tak lagano pobjedio, doslovno ovi su se mučili s ovim crnim čudovištem i ovaj ga je lagano samo ovako u trenu oka vratio dole. Kaže, ne možemo se slona Kingera, pa zašto je pukao? Joj, trebate pomoć, zagrčana je skroz. Već sam ovo napravio za prstom, rek sam. Ljudi, ja sad kad ja ovo napravim, vi lajkujte video, može? Ajmo, 3, 2, 1, evo ga, ako ste lajkovali svaka vam čast, evo Kane, iz jednog ovako klika može popraviti sve. A sad si ispričala zbog izlaza, joj, i bolje ti bi ti bilo, ne možeš tak lagat, sad je pomni zbog tebe umalo poginula. Aha, razmišljao je nešto, ne znam ja, smišljao je svoj plan neki. A priznaj, vrati mi da je lago, ali nema veze, tak i treba, dobro da si priznao, ako priznaš, pola ti se dodaje, zezam se ljudi. Pomni je opet izbezumljena još više, žao mi je, vrate, bili prvi dan i zarobljen je tu tek u prvom danu i zarobite je ovdje zauvijek. O, evo ga, Bubble Champ je skukao hranu. Vidite kako on voli kuvat, brate mili. Jax je gladan, ja sam ljudi sad kad malo pomislim gladan. Šta će sad jest da vidimo? Kaže, ne trebamo jest, piti i spavati u ovom digitalnom svijetu. Joj, pa da, pa to sam rekao ljudi, mene baš zanimalo da li mogu jest ili pit. Ova gleda, šta je ovo, brate, mile, sam ja zaprave tu. Jo, ona će puknut ljudi. Jel ona plaća ljudi sa strane, ali vidite ovdje sjenu neku. Možda i ne može plakati. Jao, mrkva digitalna, morat će se naviknuti na digitalnu hranu.
Znači, ona se zamislila, ona uopće ne zna da je ona ovdje sa njima. Ona ne vjeruje u ovo, još kad se pogledalo ovo gledalo, ne vjeruje šta je ovo, znači da li je ovo realno sada. Evo, Jax jedva čeka da pojede mrkvu svoju, zašto je zec, ona ima pile pored sebe ovdje. Pogledajte, pomalula je, drži ovak zube. I smije se, zašto je prolupala totalno sada. Počinje prolupljivat totalno. Evo ga, to je taj cirkus. I ja, pogledajte taj digitalni svijet, otok. Usred digitalne dimenzije, nemaju kraja. Usred kompjutera. Pa to je sve u tom kompjuteru, ljudi! To je sve u tom kompjuteru, sad smo pogledali! Izgleda ovo kraj prvog dijela! Kako je ovo bilo zabavno, ljudi, morate se složiti sa mnom, palite like, ovo je bio prvi dio digitalnog cirkusa, saznali smo puno stvari, razvalite like, subscribeujte se na moj kanal, izlaze 6.12. majice, zimske dukse, to jest Spooky Cigvan, imate Deda Mraza, Grinča i mene i Bor sa svim čudovištima, na njemu bit će u bijeloj i crnoj boji, tako da brzo i poručite 6.12. kad iziđu na cigvanshop.com, a mi se vidimo u sljedećem videu, ćao!